Ahoy, reka twongere tubashimire mwese aho muri hose. Yes, iyi ni Intore Top TV. Uko namanda bivuga ni Intore Top TV, mudufashe mugire subscribe, mugire share na like kugira ibintu bigende neza, muze muri ronkera ibiganiro bivuye muri Australia. Tuba turi kumwe n'abatumire boco ngaha, uko mubona ngaha bameze neza. Ubu nta wundi ni wa mutumire wanyu mumenyereye, ni Siafu Mucheza. Tuba namuhamagaye kandi kugira twiganirire, nta bintu birenze man. Ubuzima twiganira ku buzima bwo muri Australia ukuntu tuba tubayeho. Yes, ku mazina yanje ni J. Siafu, umeze neza? Tumeze neza. Murakoze wundi n'umunsi kandi Imana dutijije. Tugatwe nga ku isi. Ntabwo ari kuvuga ngo birakwire ko turiho, no ni umunsi Imana tujye kuba tunga ku isi. Rero murakoze kandi kuduhindikaza kundi munsi ku buryo Imana tujye kandi tukatuma turavuga ku bugombe bw'Imana kuri Intore TV, kuri bajya badukunda no kuri bajya batwanka, byose n'ubugombe bw'Imana. Twajya tubazanira ikindi kiganiro kandi bivanye n'icyo twatanguye, kandi turabandanya tubazanira ibyumviro namuzo dufashe ibintu byumviro kugira tubandanye kugira ibintu bibe byiza. Umuntu n'abantu. Yes, umuntu n'abantu. Okay, nivyo umuntu n'abantu kandi abantu barafashanya, sibyo? Uno munsi nta bintu ni kuganira. Siafu, gusumeze neza? Meze neza kabisa, nta kibazo n'umuryango bye bimeze neza kabisa n'umuryango. Australia ubona gute? Australia ni mwisi nk'ahana hano hose, ni mwisi. Ntabwo ari kuvuga ngo Australia ko kuvuga ati mu Burundi cyangwa no kuvuga ati Amerika, ni kwisi nk'ahana umva baragwara, barapfa, bafise ingorane nkuko banafise ingorane. Ibirumba barabashaka kunobora mu Burundi mu barabara. Ni kwisi, ntabwo ari mu hijuru, ni kwisi. Yani byo muravuga kwisi tahura, kandi ntuzo kumva muravuga ngo Australia cyangwa ngo Germany cyangwa Europe. Ni kwisi, ni kwisi kuko harige wo bari nk'ahantu bati general inzara, kumbe oshaka ko arayinzara ariko hakari abandi bari mu ngorane zo kuruta z'abarayinzara. Uko niko abantu bakwiye gutahura. Okay, we nta kibazo wifiti? Nta bibazo mfise jewe. Nta kibazo mfise. Umeze neza? Nta bibazo mfise. Ibibazo byose no bandi bona n'amaso ya sivye wanje. Ni vyuhoraho, ni vy'Imana. Kandi urasenga? Ijana kwijana. Usenga kwa Mungu cyangwa kwa gatandatu? Gusenga ni misi yose, gusenga kwa Mungu gatandatu. Okay, dusenga imisi yose. Uri umusabato cyangwa uri umusande? Jense ntago ndi umusabato, ntago ndi umusande, senga imisi yose. Usenga imisi yose? Senga imisi yose. Ndiwe navuga kwa munsi bagenda mu rusengero bagahura. Kugenda mu urusengo umuntu ararugendana. Tahura, nyumviriza. Rero uri musenga imisi yose, wayi usaba gusenga kwa Mungu. Nimusenga kwa Mungu, izo ni ngorane ziwawe. Ndiwe navuga. Nyumviriza. Gusenga uragenda ni hehe bakumanye address yawe ni hehe? Uri Sunday cyangwa uri musabato? Sunday umusabato je ntabyonzi. Genze ko abantu basenga imisi yose. Kwa uno musi twita Sunday. Turi kwa Mungu. Yes, it's Saturday. Iyo ni misi ya Madina. Kwa gusenga rero ni gusenga rero imisi yose, nako dusenga ngo Saturday kwa Mungu, disenga imisi yose. Urumva hariho kwa mbere kwa kabiri. Okay, pastor wawe ni? Pastor wanje ni Imana. Okay, nta pastor wa nta pastor ugira? None pastor wewe ugenda ku rusengero? Wewe mufisa pastor ibyo birakuraba inde? Jewe je na office? Na office. None je kukinogera pastor uta office. None je na office, ata office ni ngomba na ucumugi. None uta none wewe umva pastor ari ku giti ciwiwe. Kandi nane ashobora kwandi pastor ku giti ciwanje. Je namufise namwe namufise. Okereka mufise rero, ukawufise rero. Nenda mufise. Ukawufise rero ubutungeze bw'iwawe. Nenda mufise. Wari umufise? Yego. Okay, sawa rero Imana ikufashe kuvurugi kafu nikacha. Niba byaravuritse bikagira ingorane sawa. Ariko je ku ruhande rw'iwanje no hanura abantu bakaba pastor ku ruhande rwawe misi yose. Wewe ibere pastor ku ntushaka abantu bakubera pastor. Utibere pastor ku ruhande rw'iwawe ugashaka kubona kwe. Urumva ngarabwira ikintu kimwe. Ntabwo twaha abarongozi cyane twaha pastor ba. Nimba ari unashaka ati je ni pastor, ariko umenye ko uzo wari hejuru y'abantu imisi yose. Uwaza harwa kurusha bajya bandi. Pastor. Rabizi.
Umva wewe nta pastor ugiye. Oya shobora kuba namufise ariko singomba ati utafise pastor. Oya ashobora ko pastor ariko Sengahe. Sengahe. Senga kumana. Okay, urusengero winjiramwe umuryango winjiramwe. Umuryango ninjiramo ni Yesu. Okay. Wabitahuye. Inzu Inzira ni Yesu. Ugomba kubwiriza. Kwa Mungu sengera. Kwa Mungu sengera kwa Yesu. Ego none you ugiye numva mu rugo ukitegura ukagenda nuze kurusengera. Nitegura ninjira mwa Yesu nabwo nitegura. Okay. Aho hantu winjira ni heye. Ninje mwa Yesu wabitahuye sakubwiye none. Adresse yaje ni Yesu, urusengero rwanje ni Yesu wabitahuye. You are confusing. Nabwo confusing. The problem abantu bra confusing. Okay, umva. Iyo ubuye mu rugo ukambara kwitegura. Arantu bugiye. Mbangiye kwa Yesu. Nabugiye ku rusengero. Mbangiye ku rusengero, mbangiye kwa Yesu. Ujya muntu hagarara imbere akakubwiriza ubutumwa. Ninde? Unamuntu si pastor wawe. None uvuga butumwa n'umuntu asanzwe usanga ari pasteur. Uramuzi? Ntawezi n'umuntu uvuga butumwa ntabwo ari pasteur. N'umuvuga butumwa umuntu wese asanzwe n'umuntu wese arashaka kuvuga ubutumwa. Okay, usenga address ya he? Uno rusengero ruherereye. Rock Church. Iherereye. Hano bita Aneri. Ipswich Road. On Ipswich Road, yeah. Okay, umva mpase wa ntawuzi. Singomba ko namenye igikuru ko namenye Imana. Singombwa umumenye. Iya. Jigisi ikuru siko namenye pasteur. Igikuru ko namenye Imana. Kuko hagera namenye pasteur kabingorane. Ariko ninagenda ku rusengero kugira namenye pasteur ni ngora ikibazo. Yumviriza haza bari kibazo hejuru ikindi kibazo. Nasi nakubajije nabakwaje iti pasteur wa uramuzi. Oya nawenzi. Nawuzi. Muncamake nawuzi. Uva kwigira je sigena kugira ndomenye pagenda kugira ndomenye Imana. Nakazi kawe? Oya ntabwo ari kazi kanje. Kuko niyo ngize ingorane. Ntago mpamagara pasteur. Mpamagara Imana. Kandi urasenga bya danje? Nyumviriza. Mu buzima bwawe urasenga bya danje? Ibyo byo gusenga bya danje biri mutima cyomba kumenya nyumviriza. Urasenga gose? Nyumviriza gusenga harigero basenga amajambo abiri ko Imana yakwishuye. Wanyumvise? Ko rero nyumviriza. Imisi yose abantu bakagutahura. Ntabwo ugenda ku rusengero ngo uzomenye pasteur ari imbere yawe oya. Kuko kumenya urashobora kumenya ariko cyo nobwira cyoco misi yose nawe ufise ikibazo ntabwo hamagara Imana ntabwo hamagara pasteur. Pasteur ko nayo abafise ibiri bimurusha kurusha byiwawe. Umva mu ncamake baje abantu bose bagira ikibazo bakaca hamagara pasteur uwe ubabwiye yuko uno munsi batashaka guhamagara pasteur. Oya hamagara Imana uhamagara umuntu nkawe kandi nawe n'umuntu nkawe nawe afise ibimugora n'umuntu w'inyama n'amaraso ariko kandi nawe imisi yose nawe afise uwaririra n'uryarira wo kucitamuririra. Waye ugomu umuntu muntu agufasha kandi nawe afise umufasha ujya umuntu hariho abaza akamufasha wo kucitana kutagwibariza ku ruhande rwawe. Koko ndakubona umufise impano mu mutima wewe kandi wowe umubwiriza wo gutuka wewe sio mpano sio umufise impano. Oya uri talent of course. Ubwiza ubutu. Yes of course. Abantu bagakizwa sije nabwira bagakizwa bivanye n'ubwo bw'Imana. Ntabwo ari bakizwa n'Imana. Wabwiriza jewe ndavuga Imana gakurura ibikorwa je ntabwo ariko kiza je Imana nibakiza none warigeze kwiyumvira ko woza uravuga ubutumwa si nk'abandi ntabishaka ubutumwa buri buravugwa ko abantu biri baravugana abantu benshi kandi ko hakeneye abantu ko tutatahura naje je hari nundi haje byisaba gutero cyo gusenga maybe kuma media atandukanye abantu baravuga ubutumwa ko hakeneye ko abantu dutahura hakeneye ko abantu dutahura. Sio ngo abantu bose tuba pasteur cyangwa tuvuga ubutumwa hakeneye ko abantu dutahura. Dasi waritahura waratahuye ditahura niyo mpamvu nabo bafise ikibazo najya guhamagara pasteur ndashira amavi hasi gasenga nkamagara Imana kuko na pasteur nimba hari Imana hamagara ikamushira ibibazo kuki nayo ntopfuka hamagara abanga pasteur bo ngaha ngo bose ngo nta kiba ngo ni kwa kuni bavonye ngo ni inyanya. Oya nta pasteur abahinyaye nta pasteur ibyo we ba fake. Oya nta umviriza umuntu wese yita pasteur wowe kamwita ko ari fake izo ngorane ziwawe wabitahuye kuko kirazira oya nyumviriza oya imisi yose mu karuki wacu kirazira kuvana amajambo yo gucira imanza abantu nimba pasteur ari nyanya ibyo biramuraba ntago nkwiriye je siyafu nkanje siyafu nkabwa ngo pasteur karaka n'amakosa no nimba yita pasteur akabyishingira nahe
ivyo biri ku gahanga kiwiwe ariko je ku ruhande rw'iwanje siyo kuvuga oya ngwiki abapasiteri bose urabemera irjewe umuntu uzita pasiteri wese uramwemera wari wese isa pasiteri abyita amenye ibyo akora kweje ntabwo kamaze kubicira urubanza oya kuko je nadafise urubanza rw'iwanje zocigwa understand simple ntabyo kuvuga oya please man ntakago pasiteri oya ni bari nyanya byo biramuraba Liga be kama mbero shombe. Bano bavuga kari inyanya kata. Aho bantu birabaraba cyane. Uwo mugo w'abantu je sindimwo birabaraba. Birabaraba. Okay. Reka tuve kwa pastor. Ko numva kuvuga ngo wavugera. Oya. Kirazira gucira imanza abantu n'amakosa. Siafu. Kirazira gucira imanza abantu n'amakosa. Wewe ni muri gusa, nimba wambaye gusa, nimba utambaye ibyo birakuraba. Nimba hari ibyo ukora, ariko aba wita pastor ibyo birakuraba. Igikuru gusa buri minsi yose personnel ku ruhande rwawe. Hagara ku byiwawe bikuraba nagakwa n'ubuzima bwawe iminsi yose. Buri sani sekunde imari gutijije kubaho. Rabo ibyo ukora byiwawe, ibiri by'wanye by'inkora bizocira urubanza rumeze uko. Okay. Ni simple. Rero katuvuye kuri uri bishop wa Australia abavuga butumwa bose urabarenze je nakwatiza iyo zina ndari guhaye siyafu ndari guhaye uno munsi oya ntabwo ndi bishop jewe ndi umuntu sanzwe nk'abandi bantu kuko umwanya wari wose Imana ishakubwira ati wewe imisi yawe iraheze yego ndabiye simple kwisi umuntu ubayeho utiju imisi n'Imana ntabwo bahe imisi kuko ugiye kubera ngo je nyaye nizibi cyangwa oya kwisi ngakurisi intambwe utambuka buri mwanya ni seconde ubuzitijwe n'Imana kubera ntushobora kumenya ati intambwe za gutambuka no munsi nizingahe Imana ni oya ubadisijwe n'Imana wewe ko nakumva ndabona kumengo ibintu by'Imana urabizi n'ivy'amadini okay hagati y'umurokore n'umukiristo bitandukaniye nta murokore nta mukristo bitandukaniye nta bihari ibyo bintu ibyo biravuga ngo umurokore umukristo no none ko hari ahantu bagera bakabati ngo jewe ngo numurokore oya nyumviriza umukristo n'umukristo bitandukanye nyumviriza umukristo umurokore ibyo bintu gera kuza muravanga amajambo nyumviriza umurokore umukristo ibyo bintu nibyo abantu turiyumvira ukavuga umega bizenga n'umuyaga no uri umurokore cyangwa uri umukristo nyumviriza kumurokore nyumviriza kumurokore kumukristo ibyo si iby'iwacu ibyo bimenya Imana wowe ni muri umurokore nyumviriza ni muri umurokore cyangwa umukristo umukristo bisigura iki uri umurokore cyangwa je nakubajije umurokore umukristo ni ijambo rimwe men reka muravanga ibintu men no hari umurokore n'umuri oya reka muravanga ibintu men umurokore ni ijambo rimwe men no havuga ati bavuga ati ngo je ngo numurokore oya si n'umukristo ndumurokore weme wese kuvuga ko ari umurokore maraki n'umukristo yaremere gukizwa okay waremere gukizwa maraki no warokotse oya ngakwisi nta muntu uvuga ati je narokotse uri ngakwisi none ubura umuki mucamake turabana b'Imana nyumviriza turabana b'Imana tugendera munsi y'imbabazi z'Imana turindiriye kuzorokorwa n'Imana mu bugombe bwayo ko rero byo ngo umva twese turabana umunyabyaha kuvuga umunyabyaha nyumviriza kuvuga umunyabyaha ni indi stage ntabwo ushobora kuvuga ngo Jay ni umunyabyaha kuko je ndakubona umutima wawe n'amakosa that's the plus wari cyo kituma nicyo mwana nunabivuga oya nicyo kituma nakubwiye ati cyo kituma hari umuntu ashobora kuba yiba akabibona oya nyumviriza niba yibye nta muwe ushobora kuvuga ngo nakane n'umusuba urabibona rero urabibona uramaze kubibona ko ujya muntu kanaka yiba oya ushobora kuvuga ndabibona kanaka ntaramubonye n'amakosa waramubonye naho kete bati naka yarivye namwe ko kise umwana w'Imana nyumviriza kabana b'Imana ari babandi nyene babandi batayira ashora kuba yiba ariko akaba ari umwana w'Imana ariko mugati bana ibikoze sivyo bihebi umva rero twese turabana b'Imana nyabyaha n'utamunyabyaha twese turabana b'Imana of course none Sauli yagera kica abantu ariko none yagera kica abantu ariko nyene yisha abantu n'Imana yagira akoresha kandi igahindura kumuna ategwa atangaje kwisi kwera ni bica bisigura kubera ngo nakangwa kora ibintu bibi ngo Imana yamutaye no ashobora kuba ari umuntu mubi ariko Imana ntituzi intumbero y'Imana yateguye kuzokora kuzomukora kubikira fulani
twe kutatahura me ibi murabwira ibintu by'Imana tureze no kujya kure tureze no kugwara umutwe turege no kwikomplika turege no kwikomplika ndakubwiza ukuri Imana yashobora gukoresha umwana mutoyi Imana yashobora gukoresha ntabwo iraba ngo bishop cyangwa pasiteri Imana yashobora gukoresha ikintu cyaje cyose yonyine ku bugombe bw'ishatse kubera ni Imana kandi ikindi kintu cyo bwira cyoco kuva isiremwa gushika no munsi nta numwe aratahura Imana nta numwe aratahura mu kiganiro giheze baravuze ko atari numwe aratahura Imana nta numwe cyangwa kugenda kubwira buruko bukeye buruko bwije ngoma ndaba kwisi nta byoshoboka gute mwene wanya akagufatira igipanga akagutema nimba kweri kabisa naremanye ishusho y'Imana waremanye ishusho nkafata igipanga kwica how ibyo birumvi biratahurika abantu bari umutima me biratahurika umutima me urumva kugeza no munsi ntibitahurika urazi wacu benshi bafatanya amapanga bakicara bagatemana uvyiyumviye mu bwangu bwawe ntibiza nazi ndabitahura ntibitahure niba birakubwira kugeza no munsi kuva isiremwa nta numwe aratahura Imana gusaraba yize none bajya pastor bose babwiriza ubutumwa ntibaratahura Imana se y'abantu bazi Imana y'abantu bamaze kumenya Imana isi ifise amahoro because abantu bavuga ati harabayizi oya abahehe oya nende kumwire bajya pastor bose na canke bajya bavuga ubutumwa bose namuratahura Imana ibyo bavuga byose ni bihimbano se umviriza gutahura bro barabwire reka nabwire Musa yaragenda hari ku musozi kuvuga n'Imana akaza akabati Imana yavuze ibi bagaharira umunsi umwe baravuga ati bara webye kumutubwira twabirusha twenye tugomba kugirana twivugana n'Imana ubu bise Imana ibwira Mose ati ariko ubabwire baze biyejeje baze arabera baragiye barashitseyo nibagarukiye mu nzira isi you understand that's why niyo mpamvu nujya avuga n'Imana kubaso akagenda akabavugana kugeza yari we yari umweranda noya kugeza no munsi Musa nindamenye yari nta numwe aramenye yari you understand I do none nimba ako kantu konyine nimba ati yavugana Imana kumaso kuyandi bakavugana kugeza no munsi abantu bose banditse Bible basamutse bavuga ati nta numwe aramenye y'Imana Mose yamusije how urumva birumbi kuri wowe uri muravyumvira nawe ukicara ahantu kaguma wiyumvira Imana ibintu by'Imana biri complicated nta numwe kumva Imana irema kugeza no munsi abajya bose bagiye bakurikirana bavuga iby'Imana bagati bro nitratahura Imana iragukwitahura is very complicated kandi Imana ntabwo imenyegwa oya byo si none ntabwo byo ngo harabayi no nimba bayizi why abantu birirwa bagwana kuko mu machechi bigeze gubitana ngo umumana no karakubaza Jay karakubaza Jay no hinga Jay karakubaza Jay ofisi suti zingahe isuti zo wambara ofisi suti zingahe ofisi zibiri koti zibiri zonyene mana okay neze ko ndaguruse rero ariko tuhaguruse ngaha tukagena mu nzu za bene data benshi hari nzu ubura naho honyora kubera ibirato sivyo yego kandi hari uwambara ipengo muri Afrika ahagira umutima kuri zika sivyo akuna munsi hari uzi pe ya 10 abana ko zitakwiye buri uko bukeye umusoga mu shopping center umusema suti 10 akaba arondera yandi none uyo muntu kweri wiyumvire wewe nka ku ruhande rwawe nk'umuntu understand wiyumvire ko nagwa understand harabaye inzara ariko wo mbwe wabura umunsi ko bukeye kandi urazi ko hari abantu bari mu makambi ushobora gufasha ukabafasha indya bakajya ariko buri uko bukeye wowe urwo amapezi birato ukibagara ko wavuye mu nkambi none kweri mbwira kweri iha cyangwa kuvuga ati twe turakijije cyangwa turarinda Imana ko Imana izoza dutware mu kweri uyumvire kabisa giye guherisa uyumvire kweri wibaza kweri yes Imana kweri Jay urabona ko twije mu jiro kweri iyumvire gusa aya masanga aho turi ngaha turi ngaha hari abantu bamaze guspendinga amahera n'abarayinzara n'abari ngo barapfa nibangaye ucumbwira ihakiri he nihe hari ihakiri ho urabona kweri abarkweri turakwire kweri turagorotse turakwiye kujya imbere y'Imana gafati kweri Imana turabawe kweri Imana turagorotse where show me kuri ibyo bikagusa ndakweretse nyereka mu gihugu haraba mu gihugu wacu haraba hakazi aho gukora akazi kuko bakagabahaye bakashaka kwifata kumega tubafata nk'Imana ugasanga umuntu baraje wenda aza apremi ndimwe murandika
nibatonde umurongo ugasanga umuntu yarimo n'Imana afite gushinga hawe maybe yakuze umubona ariko kubara muhaye akazi ntashaka kubeza akazi wamuhaye agakora ko bakamuhaye agomba kumufata nk'Imana mu mutinyogera mu mubembeza zo gukora akazi none bwire iyo Mana mu murigo muramwe ngo murayitahura kwe niyaye hawe iri ngira none bwira baba pastor nyine ibiri nene sivyo biriko barajya abantu biriko ku media bavuga didiri zo kujya hemera come on man please none okay tako turatahura Imana je umunsi watahuye Imana none siya bisobanura ibyo bavuga byose nta urumva ibyo bavuga byose kuvuga gusa oya ibyo bavuga byose bariko baragerageza kuvuga ariko gutahura biragoye the problem kuvuga no gutahura bavuma bivamo bataratahura icyo barimo baravuga none wowe uvuga ikintu taratahura babivemo ereka je nyumviriza cyangwa barondera amafaranga nyumviriza amahera si problem Imana ifite amahera none ndimo navuga babandi bava kuvuga bataratahura Imana cyangwa baba bararondera amakara erega umwe wese ngakuri arafite business ukurarondera ubuzima bwiwe utegeka kumenya kwa hiyo mwese ibyo akora byiwiwe arazi ibyo akora ibyo nkora ibi is true cyangwa n'ubeshi arabizi umwe wese ngakuri isi naniyo mpamvu ndabwira ugiye ukaraba a general kuvyukuri zize koja kwere ibiri mu bana b'abantu kuri iyi munsi is very complicated ariko siya urusengero haroje ndabizi hari urusengero ushaka gucanamo bakagwana urabyumva ninga umuzika hapa urazi impamvu ubwo bari urusengero urazi impamvu kubera kudatahura they can understand the yani bazi barimo barakora mu ncamake ntabyo bazi nyereko ntabyo bazi ariko iyo bariho gutahura bakamenya ibyo bakora Imana ibiri hagati yabo nakugona kuba kuri hari ariko kubera bataratahura Imana icyo ishaka that's why bo nyene kuri bari complica bakatagwa cyangwa kugwana gusa rero abandi bantu nyene baba basenga nka secretary wo mu rusengero ugasanga nyene yirirwa rajya abo mu rusengero indani oya kawaida kuno bintu biri sanga arimo arasambanya abakobwa nyumviriza kawaida kuno biri ibyo oya nyumviriza wewe umba siya nyumviriza wewe nka secretary nkawe nka secretary w'urusengero nyumviriza ugasanga arimo arasambana the problem reka nakwereke je aha nyumviriza nakwereka ibintu biri complicated ai reka bazi nyumvirize ikibazo none upfa nakubajije secretary wo mu rusengero canke umuntu ujya muntu wo mu rusengero ubona ati ujya mu rukwera mu by'Imana nabyitayeho ariko mu imoto gato dusanga yarasambana n'abakirisu yaragira gute kudatahura meri uwo muntu mufata gute none Jay okay akarorero nka jewe reka nakwereke ntaraki nka jewe nyumviriza reka nakwereke tahura kwanza meri umuhungu meri none umviriza none akarorero nka wa muntu wo hanze atarakizwa arakini yifuza gukizwa amaze kumva ibyo biravuga ati secretary canke mwarimu canke inde arima bokumva yarasamaye n'uriya wa muntu wo hanze arifuza gukizwa umva bizokunda ndakwishura yishura okay nyumviriza oya ngishura kuri icyo kibazo cyo muntu rege ndakwishura none mugomba hidirizo cyo imbere rege ndakwishura meri nyumviriza kwishura unyishure neza kandi yenda kwishura cyo nyumviriza icyambere okay secretary agusambanya abo mu rusengero okay first things uyu secretary yitahura icyakabiri uwo secretary ntabwo ahagaze mu mucyo ahagaze mu mwijima it doesn't matter ikanabwire Jay secretary impamvu no musi abona abantu tuguma tubabara kuri iyi si kandi ibintu bibi biguma bibandanya kubera impamvu the problem nyumviriza Imana yaturemeye ituremera umucyo umucyo ndabahaye mukoresha ariko iyo mucyo Imana yaduturemeye tukoreshe is very complicated the problem tuvuga ko tumwe turabona ujya mucyo kubera ntitubona kubera iki umwijima nuwo mwishi wujuye ku bantu utuma abantu bakora bijya batifuza understand bituma n'abandi bavuga ati kubera abantu bakora ibi naye ibyo shira kubijamo shira kujya ahantu kubera iki uruhande runiniya rw'abantu ho turi mu mwijima kwa hiyo umucyo nakanu gatoyi cyane kwa hiyo kanya kanu gatoyi
kugira tukuziramo twese kugira tubone biragoye, it's too hard, biragoye kubera kanabwirere isi yose igira ubone kubone nyane se higana yuzuye umwijima turi mu gipfungu, darkness turi muri darkness neza kabisa ndakubesha, ariko je muri darkness urambeshe. aha rero uvuga kubona urabona ko urazazi kubona imyaka izimba ndakubesha bene ubona akisi ega twese tuvuga ko tubona ariko ntitubona, none ubona yaba tubona none utabona je ndabona yaba tubona bene wacu nibe barapfari bari barabara ntabwo razi bazi hari none niba tubona waya abandi biri barabara waya amagogo adahera waya hakubiba biri byarandiswe ntabwo ari kutugo biri kandi byarandiswe kwa rero fati imbuga itancumita abantu ngo riko biko byaranze oya we please man acha utari rafiki yangu acha brag icyo wanko bagukorera nani ugikorera mugenzi wawe none niba ari ko biri ugucyo twagaje byo naho ibintu bakabakorera why guma kuba none nyene kubera ki mwarimu canke secretary mu rusengo canke pastor yasamanya bakibisu kubera wa mwijima bere turi umwijima we can't see they can't see no bashaka kumubona libabona none byo baguma babwiriza kubera yabona bavuga ati uyu mwana wa mwene wacu uyu mwana wa mwene data ntabwo ugiye kumukorera ibi bintu ariko kubera atabona rero baba musambanya, understand ntabwo bari warakora bijya bintu ahantu habona babikora mu mwiza inga je ndabaza basambana ga mu rusengero that's why kubera rero turi mu mwiza my friend man, babwire what man nigga what doing interview man. Yes. Yeah. bari mwijima bose batembera mwijima ni bari kubona na niyo mpamvu usanga ingorane ziguma rigora kubera iki bavuga ati ngo ndabona nubona meri yaba twabona bavuga ati ujya n'umwana w'umere wacu uyu n'umwana wa Jay ntabwo nkwiye kumukorera ibi kubera ibi nakwiye gukora umwana wa Jay niko nanjye batakwiye kubikora umwana wanjye ariko siko biri my friend, siko biri kubera umwijima turimo ni ariko bakaguma babana bagenda ku rusengero isi ihagarijwe n'umwijima mwinshi cyane none kuriko babanda bagenda ku rusengero hose igakora ku rusengero kwikuri vumbi uramaze kujya mu ivuko kwikuguti vumbi irumba hageze tuguma tugera kwikuri vumbi kandi ikindi kintu nyumviriza ikindi kintu abantu isi nambaye impuzu ntabwo nambaye impuzu kugira mbone ko watanye nambaye impuzu kugira nipfuke isoni ziwanje, understand ntabwo rero niyo mpamvu abantu rero dusanga abantu rero ngo ntambaye ibi cyane nambaye ibi no ntabwo twambara ibintu impuzu ngo cyane ngo z'amahera menshi no hazironga bijya bintu ushobora gufata ukashaka kuvuka amagara yawe ugafuka n'isoni ziwawe. That's the main point. But the problem is ko abantu tubitahura ucisanga umuntu abwira cyane abantu hanze kwambara ibi ntegeze kwambara ibi y'amaharanga nuku oya lawo kwambara ibyungana bingana gute by'amamiliyoni my friend buruma yari wose ushaka kumva ibyo wabirahagaze biraheze you finish biri muragura is no point nta kamaro bigufitiye ntabwo rero tugura ibintu byinshi cyangwa miliyoni cyangwa twubaka ibintu byinshi cyangwa tugira ibintu byinshi ngo bizahagada kudufasha somehow no oya the main point biri byose ukoresha ati ibi ni enough kuri je bishobora kumfasha ku ruhande rw'iwanje naye ibona ati ibi ubona ati ibi nabyo hereza rabo bufasha rabo wofasha